sang ni som ni le pan ni October nisari ania Rainbow Mizo channel thir tu le ngai thatu jong jong te chibai kan buk le thawa cheu tunruma hian global roundup kan nei dona khovela thil thleng chi sang sang te kan thlir howanga mashe Ukraine ramchunga indona in anghong le indona kalmek chanchin ta hi kan thlir uluk ber tur ta jingami ani don ani Japan, South Korea le North Korea in kara borok thalo tak mai homek chuan punlun lam apan mek jela South Korea chuan hanram veng himna turin military plane somthum jat mai han thlo chuatira hei hi North Korea in hanin do thlona war plane somle panhi jat mai an border bul loka anron thlo kwaltir chanlet na ane South Korea sipai ta chuan thu chua an siama tranga alan danin North Korea hian fighter jet le bomber engemozat ta chu formation diktak mai indona fighter jet te anin rem danang chain hanron thlotira India TV report unpack dan chuan North Korea indo thlona te hi indo mai in paya South Korea border vela ron thlok kwal ania alan dana chuan air to surface fire drilling hi an nei nia an hriat thu an report boka mashe South Korea ramri buloka anron thlowang hian South Korea chuan anram beitur hian North Korea hi ain peilea an ngai thung ane hetianga North Korea in anin do thlona anron thlok waltir jinga hian in do thlona an nei that berber ta jinga mi fighter jet pariat le bomber pali an ni ti in report ania van boru katranga leilam target anaya ka chu anthil jirle anthil tumber ani thu an report boka mashe mutual border tia ansoi North Korea le South Korea ramte anin dai danna ramri bulloka heng fighter jet le bomber ta hi anron thlowangin South Korea chu anlungoi lo lea North Korea hian thamlo takin South Korea leilung hi ronra hun po anlanai ngai don nia an hriat thu an report bok ani India TV hian report unpack jinga hian kanchan chinthar masalama kan report to te pokha antel nuala ballistic missile panhingot mai hemimha nimin lampanga khan North Korea hian South Korea tuipui thokhumin alo test toa tichun South Korea hian anram ven himna tana ruam manna an siam lian ber ta jinga Korean Peninsula le achevela hian US nena inthurwalin US le South Korea joint naval drill chu nei alo ni taboka US le South Korea in tuipuya indonun chan anjirna naval drill hanai na hian Japan point hanin dolong thren khattele navy te alo tho chok ve bok ani India media krang ten report unpack dan chuan North Korea hian short range ballistic missile hi nimina khan panhingot mai atesa nimin lama US media thren khatten report unpack dana khachuan North Korea hian anvau khana chu enga mangai lowa ballistic missile panhingot mai aka chole takawang hian Korean Peninsula vela hian US aircraft carrier strike group ta chu thonlu ani thu an reporta Mashe voinlama India media krang ten report unpack atranga alan dan chuan nimina North Korean ballistic missile atesma khan amma Pyongyang atranga ballistic missile engemozat tunkar tirlamle karma salam panga test alo nei to wangin USian naval drill kontakin heng aircraft carrier te hi amma in alo tirlu toa Mashe Korean Peninsula Chaklampang East Coast vela US aircraft carrier strike group te anomek lai hian North Korea hian nimin khan short range ballistic missile hi ates khumani tin an report ve thung ane tichuan hetianga South Korea le Japan mai baka US te western ramsang ten Kim Jong Un missile ates rangmai hi an soi sela an dulo thu an soi rang chungpo Pukima hian nuclear ral thuam phur thai chi ballistic missile te ates chunjom tak zelawangin US South Korea le Japanese destroyer ta chuan Nizan zanlai vela khan Korean Peninsula East Coast vela hian naval drill an nei anchol santo chu thar tholain heng ram pathum ta hian joint naval drill chu lian tham takin an kalpuitran le ta ane Kim Jong Un hian nuclear state ani na hi United Nations Organization mai baka United States of America hian nem na recognition hi anpeka nuclear ral thuam nei ramta jinga antelani ti hi nem nge sakturin haphuta mashe North Korea hian thil thatak an bai seilain anthil bai sei thatak aya hian US chuan ain dolong laom le ropui takmai USS Ronald Reagan chu Kim Jong Un chet veldan chanle na turin
Korean Peninsula le Aceh vela hian an ron thon lut ta ni tin an report ani North Korea hian ballistic missile a test na hian mun danga test du loin South Korea le Japan tuipui thlo khumin voitam tak alo test towa hei hi Japan le South Korea tan chuan thil him lo tak mai ania anram ven himna security chu nasa takin ati der thonga South Korea khopui Seoul ate Japan khopui Tokyo ate heng missile ta hi thlolu tir duni se adu dandanin olsam takin a thlolu tir thei to dona anram van borok paltlanga heng missile ta hi ates to wangin North Korea hian technical thila harsatna anei lo chu soilo Seoul le Tokyo te hi olsam takin adu hunhuna aka thei phadona ni tin Japanese Prime Minister Fumio Kishida thupuang tu chuan thuchua asiam jui bok ani mase North Korea hian USS Ronald Reagan kai hruainan hnuaya South Korea le Japan tenena joint naval drill hanai chung hian teamna pakhat ma nei lowin South Korea le Japan laka borok thalo tak mai siam chu aron ti punlun zuala a in do thona hlom tak tak mai fighter jet tele bomber ta chu anram ritanga nai vai tak taka som pani zat mai aron thlok waltir vela fighter jet le bomber ta hi formation mumal tak naya thlok thrin ania mase an thlok chuak satlia ani chuan hetiang formation hi an mangai lowa mase formation anon man jongjong ta hi ralbai tura antir chua melma tenena anin chapcharna huna formation an mangthinang che hi North Korea aircraft ta hian anon mangani tin an report boka chu South Korea le Japan sarkar tan hian ngai tha thei mi lowa ngai ani ta ka wangle hengram pan hier hroi tu South Korean president Un Suk Yeol le Japanese Prime Minister Fumio Kishida te chuan in biakna an nei zui le ngala anin biakna an thu soi thren khat te hi puanjar ni in North Korea Japan le South Korea do dal zonga antana himlo taka achet na jongjong ta chu do dal tun turin thutluk na an siam thu an puanga mase thutluk na an siam jinga an soi tello South Korea chuan nizana vek khan North Korean aron thlok waltir vel in do thlona aya tam dai mai South Korean in do thlona somthum zat mai chu tir chua ania border vela hian nasatakin an thlok kuala exercise an nei zui ngal bok ani hemi nuloka hian nizana vek khan US Indo-Pacific Command chuan thu chua an siam zui ngal boka tuna hian Japan le South Korea tenen hian an tuipuya joint naval drill kangkalpui mek hi engmain minti boitur ani lowa Hebaka hian United States demo athurol pui ramdang telaka hian harsatna engram main an siam tur anilova Arizona joint naval drill kan nei na chanchu North Korea hian nuclear ral thuam nasa takin a boi puya a nuclear ral thuam ta chu ti chaka ti mason atuma wangle ballistic missile program chu chaktaka akal pui mek zela wangin khovel le Asia khomwal pui pum pui tan hian thilhim lo tak ani taka wangin North Korean leader Kim Jong-un ma alak mek na hi dangchat turin joint naval drill kan kalpui mek hi joint live fire drill lian tham taka kalpui turin inbuat sai mek ani tin an thu chua hian an jiak lang bok khovel media sang ten an report atang le an ngai dan an soilana tang chuan US Indo-Pacific Command in he thu chua an siam na chan hi engtiklai po US dodal zonga dingrang thin China an vauna nia an ngaya North Korea hian harsatna atokani chuan China hi inrol ngai turangai ani wangin he naval drill ebzonga China haron chet chualo na turin vaukhana hi an peloka an ngai thu an report loma Japanese Prime Minister Fumio Kishida chuan hetianga North Korean missile le nuclear ral thuam phur thai thil chi hrang nena kanram min vawa min rum traina jongjong hi uluk takin Tokyo a thlir ho ania Tokyo chuan thutluk na lian tak mai asiam towa khovel ram hrang te ral thuam lama intlan siak na chak taka kalmek amrecha hian kandu lo lam ni loin North Korea chuan lo thai loin min lut ta ne tin apuang jara heiwang hian kanram veng himna turin ral thuam engchi po siam chhok turin inbuat saina kan kalpui tran meka North Korea hian Japan hi thlan khur chunga min da thai an beisea chu thil serious tak ngai tha chu mi lo ania chu tiang bok chuan South Korean leader nen in biakna kan nei to boka western ral thuam thale changtlung tak te kanram chunga hian kan kol renga North Korea hian hetianga harsatna le boina asiam jui zelani chuan
North Korea hian kan power kan chakna le kan thil ti theina chu lo thei loin anhuin anhuk chuak dona chu North Korea tan hian torna rap thak tak ani mai thayani ati South Korean President Yoon Suk Yeol chuan thu chua asiam boka North Korea leader Kim Jong Un hian Korean War kha ala sharangin karinga tuna chet mek dan hi Seoul chuan ngai dan pakhat che anaya in dona thar chok chuak turin North Korea hi ain buat saya kan ngaya chuin dona chu lo ma chon turin South Korea chuan in buat saina kan kalpui ngala eng Kim in paisa vekin ta ani towa Kim Jong Un hian international peace khovelin in remna le muan na kan nei mek chu ti chia ado dal jogin ke aron pen tran le ta hei hi atur ma saber tur chu Japan le South Korea ta hi kan ni wangin Seoul chuan engtika ma kan ngai tha don lova North Korea hian khoilam po hoisela a hoina lama pianga hian hetianga in nekna le borok chia hi aum zela wangin Japan sarkar nan chuan North Korea do dala dingta tur hian thutluk na le in remna kan siam towa mase indona hi South Korea chuan kan du lo ber ania indona hian thil thra a chuak ngai lowa mase North Korea hian draw chuak luin indona hi ha chau chuak ani chuan Japan sarkar mai baka kan thu rol pui ram sang sang tenena kan chakna tharui laom tak chu North Korea hian ahma chon atul dona mi pui poi sailo ten antorna rap thak tak chu athleng tel ngei dona ni ati military analyst trend khat ten an ngai dan an sei chuana chuan Asia North Korea in harsatna Asia mekle Ukraine ram chunga indona kalmek hian injomna thuk tak anaya an ngaya heng boina lian tak tak phena hian nget taka dingle in hlia khu tak chunga tuna laom mek chu China hi ania Japan le South Korea ta hian North Korea hi an beiron hani chuan China hi chachuak ma saber turangai ani boka chu thil chu athlengani chuan Ukraine ram chunga in dona po hi nuclear ral thuam manga in dona achang ngai dona ti chuan khovel hian in dona lian tak kan ma chon nge atul dona Western ramsang ten chu antur mai baka Asia khomol pui ramsang ten chu antur bok dona khovela democracy ramlian ber ta jingami India chuan North Korean leader Kim Jong Un hetianga ballistic missile nuclear warhead phur theite aka chua ates rangawang hian vau khana le soisel na voini lai mai alo sei chuak towa chu wangin India hi North Korea do dal jong hian ading ve ngai tura an ngai bok ani khovel hi aboi nuai hani ber maya Ukraine ram chunga indona kalmek le chumin angmong te han thlir zui leila India media Times Now in voin chama dar somvela report an pek danin Putin a hian ne na achang don lowa Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia nuclear manga nekna natak mai han pek chuan engma omzia anei don lawa Moscow tan chiatna rap thak tak thlen tu turani tin an report Times Now reporter Kiev mek chuan report hi apek chunjom zel danin Russia chuan nuclear mangin Ukraine President Volodymyr Zelensky chu natakin avauzuya hetiang kara hian President Volodymyr Zelensky hian thucha tumtlang le khau tak mai chu asoi chuaka nuclear ral thuam manga minbei tuma kan mel maten in buat saina an kalpui mek chu avor top athleng chho towa lian tham takin hei hi kalpui mek zel ania mase inrin tok na thatak kanaya Russia le athurol puite hi nena changtu le adam khochuak ani don lawa chu hei nek boina chungchang ka soina hi ania Russian President Vladimir Putin hian thukhau tak tak mangin kanram chu na tak takin minvau ranga kanram mai baka NATO te Western Trangrol Pol ramsang sang ta chu nasa takin awawa direct takin US po vauna thu voitam tak President Vladimir Putin hian alo chak chuak towa mase vaukhana ta na amhan lian ber chu direct taka tactical nuclear strike nei hi ania mase chu vauna chuan Ukraine ram chunga indona kalmek dan hi engma control thaina anei lowani atia Russia chuan thil khir khan tak tak mai chu achar chuaka anram chunga chuan thil engkim mai thil thlen dan jong ta chu azawain Russian Federation hian a control thaya mase battlefield a hian thil jong ero chu control thaina anei lo thungani ati President Vladimir Putin hian ngai tuana phim tak mangin Ukraine ram chunga asipai te achatir dan jong hi a controla
chunga chuan nuclear ral thuam man chungchanga le nuclear strike nei tura vaukhana apek zonga hian Ukraine baina turemo ramdang laka hian nuclear strike hi anei tak takani chuan khovel hian engtika ma angai dam ngai to don lawani ti hi President Vladimir Putin hian chiang takin a hriani atia chung ngai dam thailo tu tur ta jinga chuan haram mi puile politician tam takte asipai general hautulal tak takte po antel donani ati tuna hian Donbas region le Eastern Ukraine mai baka Ukraine chimlam pangate Russian sipai ta hi kan sipai hoisen tak tak te chuan annor tol mek zela mase heti kara hian nuclear ral thuam hi mamo masela President Vladimir Putin hian engtika ma amangai don lawani atia NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan karkalta maya khan Russia in hetianga ral thuam lama vaukhana na takmai NATO laka apek chungchanga hian nuclear arm hi Ukraine ramchunga hian amangai donani ti ahrila mase Russian Federation in formal takin annexation to Ukraine region pali laka hian apon nuloka Jens Stoltenberg hian thuchua asiam zui ve ngala he referendum hi diklo takle rugruk na manga kalpuyani ti in thuchua asiama international law bot chiat na ani thu asoilang boka NATO trangrol polte hian he annexation Russia in akalpui hi pompuina kan pedon lawa engtika ma kannem he puingai don lawani ti in thuchua asiam to boka Russia hian in beina hi atop sanani chuan engtika ma in dauna omle to ngai don lawa Ukraine hian in dauna kan top sanani ro chuan khovela Ukraine hi mutur homle to ngai don lawani ati Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian heng thu hasoina hi Australia khopui Sydney base nei mek Lowy Institute International Think Tank ten video conference manga in biak na nei tura an som na angin in biak na an nei na he thu hi asoyani heti lai hian India media Z News in report an pek dan chuan Russian sipai ta chuan rocket pasari lai mai residential building anti mipuite an chenna in subitumin an kap chuka hethil thlenna mun hi southern Ukrainian khopuilian takmai Zaporizhia khopuya ania nimin ningani ni atlak ton trap to akhan hetiang hian Russian sipai ta hian rocket pasari lai mai hi civil mi ta chenna building kanan hanron mangni in report ania hetianga Russian sipai tan civil mi ta chenna in han bayawang hian civil mi poisailo mi pakhatin nunna achana hriat thaijina in chim hnuaya hian atlem bera mi panga aya tlem lo chu antang mek ni in han report bok Russian sipai ten anop chin region chunga governor in report apek dan chuan he khopuya tranga naivai tak Europe khomwal puya nuclear power plant lianber Zaporizhia nuclear power plant atang hian hetianga rocket anon ka anon beina hi anai hlea Zaporizhia nuclear power plant hi din mun dar thong taka Russian sipai ta chuan andale ta ni in an report ani he regional governor Alexandra Staruk chuan mixing Chennai in building hanron beiba ka hian mun poimo tak tak building sarkar ta chu nasa takin suasam ani boka heng sarkar building hanron beijinga hian no pangte inom tleina turatana an buat sai mun tam tak ta chu atel boka hei wang hian meichano pangkum thummi chau chuan liamna takmai hatur wangin hospitala da ania tuna hian treatment and kolna alame kani tin han reporta adin muntur hi hriat hlei thaipo aniri lobok ani te chuan sarkar building han beina hian no pangta hruai tu le librarya lekhabu ho tura kalmek mi panin nunna an chan bok baka meichia pakhat chu liamna tak tuarin hauma ataksa muntam takatangin thisen aput chuaka thimai tura han ngai to lain doctor ten anunna an chan him thai hlawani ti an report telbok hethil thleng chungchanga hian Al Jazeera in report an pek dan chuan voin hian harsa hlema sela Ukrainian rescue team ta chuan chan chuana hi an thokmek ani hetianga Ukraine ramchung rocket le missile manga Russian sipai ten an beimek lai hian Metro News Agency chuan thudanglam takmai hanron chop chuak le ta Russian President Vladimir Putin hian nuclear ral thuam le bom hlaom tak tak manga ramdang tele Ukraine ram ngai po vauna thu achak chon hunber nuwa khan military ku machon mai thai din hmuna adinga paithak ani mai thai ani tin report an nei le ta ani
Russian President Vladimir Putin hi he report anpek lai hian kumsom rukle pakua upa ania voin hi kumsom sari atlin champha ani akumsom sari tlin champha hian President Vladimir Putin chuan nuclear ral thuam hi voitam tak asoi rik ta ka wangin ama ngeng ngai tak tak tu tele sipai ho tulal tak tak ta jinga Moscow ta na chiat na rap thak tak hei hian thlen thei ani wangin ama do dal tu mitam tak heng jinga hian anum to ni tin an reporta President Vladimir Putin hi hetianga hamile saten an do dal tak na chan chu Ukraine region palite anram chunga arin luta chung ramven himna tur chuan kan ram chung hi engwang poin ramdang ten nek na le kan laka harsat na ansiamani chuan nuclear ral thum hi man kan khredon lawani tia asoi kha ania masre tuna anmel maber Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan in ring tok tak chungin Kremlin hian engtika ma hetiang ral thum hlom bom hlom tak tak hi amangai don lawa amangani chuan anram tana chiatna rap thak tak thlen tu ani don ani tin alo soilok toa hewang hian President Vladimir Putin hian nuclear ral thum hi soilang foma sela ataka amman ngam chu anring talo ani hemi chungchanga hian Mirror News Agency report anpek dan chuan Russian Federation rorelna hian harsat na tam tak antok chaumeka Putinan dan le khrai hazam zongjong ta chu sipai ta tana harsa le khir tak tak te thilti chakom lo tak tak te ani wangin military immunity tia ansoi thrin sipai te helna chu Putin a hian achok chok ngain anring ani tin an reporta Mirror hian report anpek zeldan chuan Vladimir Putin hian bom hlom tak tak mai nuclear ansoi thrin ta chu amangani chuan asipai te hian paithlain melma te aep dan le athil tum hi dang chata ti top turin military elite te hi amelma te ani to dona Russia ram chunga hian in rel boldan thar chu kalpui ani mai thayani tin an report ani Mirror hian an report zeldan chuan top expert ten uluk taka anjir chianna Moscow military elite te hian Vladimir Putinan nukpom mangtura Romanna asiam na chan hi Ukraine ram chunga indona locham na lian tak mai ato tak wang ania mase heiwanga khovel ti chevek thaile civil mi poisoi te tam tak thina thlen tu tur bom hlom tak tak man hi ando dala wangin Putin athil tum hi Moscow military elite chuan anpom lawani tin an reporta Mirror News Agency nena hetianga Kremlin in military coup amachon thai tia report petu hi tuna Russia sarkar noya top diplomat senior advisor hani thu an reporta hepa hian asoi zeldan chuan Putin ro relna noya hian military te hian lungoi lo na lian tak tak an lo nei to thina amma dai trangin helung oi lo na hi loin mung to ania chuwang chuan military te lungoi lo na sipai te helna lian tak mai chu Putin a hian amachon atul dona hei hi Vladimir Putin ro relna ti top na tur hang leni tin asoibok Mirror hian report anpek zeldan chuan Moscow military elite te hian rindan pakhat annaya chu nuclear ral thum manga president in ramdang te awau kuk hi western trangrual pol ramsang te thin urna chokchuak tu ania hei baka hian US le athurwal puite ram tam takin andu lo thu han soi lang to boka do dalin nasa takin an tong chuaka chungkara chuan thil dik taka langta chu Moscow hian heng bom ta hi amangani chuan amhan rolin Moscow hi vaivuta chantir thai turin heng ram trang rol pol ta hi an chak toka chuwang chuan President Vladimir Putin hian ngai tuana film tak manga athil tum hi athak thlenga ain nuklet ani lo chuan military ten athunai na an paithak hun hi athleng mai thaini tin an soibok mase chu Moscow military elite te hian paithak khrim andu wang nilovin anram himna derthong takada mipui poisoilo ten nasa taka antor chu andu lo wangani tin an soibok mase hei hi western ho thu vardar mai po aloni thaiboka thilin mungmek le thil thleng tak tak tur ani le ni lo chu kan la hriat chhozel hi bai sai phot mai teang hetiang thu thang lengvel kara hian Al Jazeera in report anpek dan chuan Ukraine sipai ta chuan territory thren khat ta chu anlak bel le towa
hei hi Kherson region chunga ania nimin lama kan chanchin thara khan kan ron soilang towa Russian sipai telaka hian Kherson region chunga hian Ukrainian Armed Force te hian harsat na antolen berna mun ania mase chuti chungchuan region pumpui hi lathai rilo masela territory tam tak ta chu lak let ani towa heng territory an lak let to te tang hian Russian sipai te baizul zel hi atiol samsat dona chu wangchuan Ukraine chimlam panga Russian sipai ten an control na china anda area tam tak ta hi chu Ukrainian Armed Force counter-offensive na taklaka hian Russian sipai te hian him thain hanring lo ani October ni khat karkalta inrin ni tanga voin October ni sari zirtop ni thlang hian Ukrainian Armed Force te hian Russian sipai ten anop na hnuaya anram chung andale an control territory tam tak ta chu an la let towa an hriat thai chuna square kilometer zanga vel zat chu Ukrainian Armed Force te hian Russian sipai te kutatang hian an chu sak towa hei hi Southern Kherson region chunga ringot ani kan chanchin thar lo ngai tha lo thir tu ta jinga amep lem ronda turin menti fo thina amep hi kan hu thiam lo ani mai thaya tuna kan han tarlan mek hi uluk takin lo en taila asen takber hi Crimea ania kumsang ni sompalia Russia in annexa Ukraine rambung thren chung aram chunga arin lutak ha ania asen langa hozong ta hi Russian sipai ten Ukraine ram chunga uncontrol chin area ania tichon hemepa apola lang ho ta hi Russian sipai ten uncontrol area anlo da to mase Ukrainian Armed Force ten counter offensive annei tanga ram anlak let chin ani ve thunga Kherson region chunga hian apol hi azaw ve tiala Kherson khopui po hi Ukrainian Armed Force te hian an hnai to hlea heti role hian Ukrainian Armed Force te hian Kharkiv region a hian mason na annei lian bera Donetsk le Luhansk region chunga po hian settlement tam tak chu Moscow sipai te kutatang hian an chu sak to bok ani tichuan hemepa aduma in thaibial ho te hi nasataka in dona achuana munte ania darkar somni pali kalta chung khan heng huna te hian in dona lian tham tak tak achuakani media trend khatten ansayang hian Russian President Vladimir Putin hian nuclear warhead emo nuke bomb emo hi aram lak chin ven himnan hian amanglo ani chuan Ukraine ram chunga indona hi tuna kaldanang hian akal rangin harinoma chutini chuan Russian sipai te hi nungtol zoka antrang mek zela hunrei tak chung anung tol zoka antrang towa hei wang hian Russia in aram chunga arin lutani ti alopon veto region pali Luhansk te Donetsk te Zaporizhia te Kherson region te hi chanaloi anayang emtiro chu ngai tu tham tak atlingta Zaporizhia khopui po Russian sipai ten an control na hnuaya anda to hnu kha counter offensive operation an kalpui ma khan Ukrainian Armed Force 10 HIMARS rocket system manga nasataka an baya wangin chua sanin an hnung tol sana tuna chuan Ukrainian Armed Force 10 an control na hnuaya aumta Chapline khopui thangin Ukrainian sipai te hian an kuta an lavek to ani tichuan voina hian mepakan muang hian muntam taka significant fighting tia ansoi indona lian takle omjanai taka indona an kalpui mek na mun hi muntam tak aumti alanga heng indona lian tham taka voina achu mek na hian izum khopuile ache velte Kharkiv region chunga te Kherson region te Zaporizhia region te hian mason na Ukrainian Armed Force te hian ropui tak tak mai annayani ti report ania mase Donetsk region le Luhansk region te hian separatist rebels hotele Russian sipai ta chu tangrualin Ukrainian Armed Force 10 counter offensive annai hi anlo beileta helai huna hian in beina hi akhir berna mun ni in an report bok mase Donetsk le Luhansk region chunga munjau tak mai chu Ukrainian Armed Force te hian an control na hnuaya anda toa azad ve ayatam hret hi Russian sipai ten an control na hnuaya an la da boka Mariupol khopui hi Donetsk region atang hian kaltlanga Mariupol le Donetsk region in kara in kalpona zongjong te hi dancha antum don ani tichuan voin October ni sari hi Russian President Vladimir Putin an Ukraine run tura thuchua asiam ni February ni somni le pali trangkhan Ukraine ram chunga in dona ni jani somni le parukna hani towa atirlama khan lotling takin Russian sipai ta chu hanron chea
mà se Ukrainian Armed Forces hian Western ral thuam thatak tak nena tran mun khura nataka anorle takawang hian Putin a hian Ukraine ramchunga indona hian lotlina in lo chamna atong ta zelani tin Al Jazeera chuan an report bok ane hetilai hian kumsang ni somni pahni chunga Nobel Peace Prize dongtu tur hi thlan chua ane dona heta hian nominee zwinga Ukrainian President Volodymyr Zelensky chu atelveti lohre maila athawme ama baka hian Ukraine ramchunga Russian sipaitan operation annai mek hi dulowa dodal tu human rights activist Belarus amite Russia ramchunga mi tele Ukraine ramchunga mi tachu Nobel Peace Prize dongtur hian nominee zwinga antel nual bok ani Ukrainian Armed Forces counter-offensive operation an kalpuidan chungchanga hian Ukraine General Staff of the Armed Forces chuan asoi fiadanin heng kan sipai te hian Russian sipai malampana ronkal zel tur tachu lo countera lo dang chat tur hian rom hanna fel fight tak nei chungin an backapa chuti rol chuan frontline na takin Russian sipai te hi Ukrainian Special Force tachuan an norlet mekjal boka tichuan Russian sipai te hian frontline Ukraine sipai tachu ronnor tolma sela anung tol zonga anron norzel turchu lodang chaturin Ukraine Territorial Defender tachuan ral thuam engchi po mangkhrelawin anlo norleta anlo dang chatrina tichuan he counter offensive lotling takin kalpui hani zelani tin asoibok hetianga Russia le Ukraine inkara boina in tha hazar meklai hian nizan zanreito takmaya khan Thailand ramchunga poikhoina rapthak takmai hathenga he thil thleng chungchang hi Al Jazeera in report anpek dan chuan hunrei tak chung police sa lotang to mi pakhat chuan civil mi poisoi lo le no pangtam takmai hathata nizana hetianga tol thana rapthak tak thlengta hian Khovel history mi pakhatin no pang an tha number room athengani tin Reuters news agency chuan an report ani he thil thleng rapthak takmai hi Khovel media khrang ta chuan Thailand massacre tin an soya Reuters news agency in thil thlen dan hi an report danin nimin ninga ni lampanga khan notice Thailand lampanga daycare center auma hei hi no pang kum nitranga kumnga inkarte enkol na hun le andam lopo an check up na mun ania he tol thattu nunrong takmai hian chemte hakenga pistol hakeng boka pistol hi danang taka nainin police ta chuan an soya mase a pistol hi amang tamwak lawa hetianga mitam tak thana tan hian achemte hi amang tam berzo kani tin an reporta he thil thlenam hun hi Bangkok khopuya tranga kilometer janga vel la town pakhat uthai sawon huna ania uthai sawon town a hian daycare center hi da ania tichuan no pangtam tak mai chu nimin khan in en tir tur le in check up turin an kal hloma anu le paten hedam doina hian an hruaya ma se he police bang to hian nunron thak tak main thil haron tia daycare center chunga hian ron lutin achan lewang engma soilowin mi tha na chu aron tan tamol mol maya he tol thana le poi khoina rap thak tak thenga hian police chen report an pek dan chuan mi somthum le pasari lain nunna anchana heng jongjong hi ama tha vek ania he police bang nunrong takaron che hian engma poisak nei lowin ahmatiamin haron thatjela no pang somni le pali lai mai athata tichuan puitling som pathum lai heng no pang khroi tu te hi athat boka hospital a lo thok mek mi engemaw zat thathat boka no panga tha te hi aka kaplum lowin chemte hian avi in avitlum deuh vekani tin an report bok hetianga nunrong takmaya mi pakhatin no pang somni le pali lai mai athathi Thailand history mainilo Khovel history a hian mi pakhatin no pang atha number trumani tin han report ane he thil thleng hi arab thak emawangin Khovel media khrang te point Thailand massacre tin han pung choi maya no pang somni pali le puitling som pathum chemte a avi hluma aka hlum nuwa hian min mak anti le nunron thak anti mai thil chu ati zui le ta ane hospital ponlama hian ron chuakin anupui chu aron beizuya anupui hi rong takina thata tichuan afa lauthong taka lo mek chu achem taken lai chuan avit hlum zui ngal nin han report bok tichuan hei mai hi du tok lowin ama hi intinin asilai hian ain kap hlum zui ve ta ngal bok ane
ti chuan mi danga tha zong zong te hi anu pui le afa te chiar tal hian no pang som ni pali le puitling som panni anvain mi somthum le paruk athata ti chuan ama le ma hi ain ka hlum zui ta ka wangin he poi khoina rak thak tak mai le nun ron thak tak maya hian mi somthum pasarin nunna anchanta ane Thailand police ta chuan ni jana tang khan investigation hi oluk takin ankal puitana mase hepa hian hetiang taka nunron thak taka no pangtam tak thata puitling engemozat annu le pate atha sakbaka anu pui fanaute thata ama le ama ain ka hlum na chan hi achan le wang ni thei omang engma mu chua anla nei rilo ani ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu ta jinga kan channel la subscribe lo hinam chuan milo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan lo inen kol thraula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia